Ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 mu Rwanda habaye impanuka ikomeye y'imodoka itwara abagenzi yarenze umuhanda ibirunduka ku musozi uhanamye ihitana hafi kimwe cya kabiri cy'abayirimo. Iyo modoka yari ya Kompanyi International yari ivuye i Kigali yerekeza i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Yapfiriyemo abantu bagera kuri 20 nk'uko itangazo rya leta y'u Rwanda ryihanganishaga ababuze ababo ryabivugaga. Iyi niyo mpanuka yo mu muhanda yaguyemo abantu benshi kurusha izindi mu Rwanda mu myaka 20 ishize. Njye nitwa The Fresh. Reka uyu munsi tuganire ku mpanuka zikomeye zagiye zihitana abantu mu myaka 10 ishize. Kanda subscribe kugira ngo dukomezanye. Muri iyi si dutuye abantu barenga miliyoni imwe bitwa n'impanuka zo mu muhanda nk'uko bivugwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Imibare ya ONU yerekana ko mu mwaka wa 2018 u Rwanda rwari mu bihugu bifite igipimo cyo hejuru cyane cy'abantu benshi bitwa n'impanuka zo mu muhanda, aho cyari ku bantu 29.7 bapfa ku bantu 100,000. Ibi byari inshuro zirenga 3 igipimo rusange cy'abantu 8.3 ku bantu miliyoni cyo mu bihugu bikize. Kuva mu mwaka wa 2018 leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga n'ingamba zikarishye bigamije kugabanya impanuka zo mu muhanda. Izo gamba zarimo kamera zo mu mihanda migari zica amande abarengeje umuvuduko, ibihano birimo amande menshi n'igifungo kubishe amategeko y'umuhanda, utwuma tugena umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi, inzira z'abanyamaguru ku mihanda n'ubukangurambaga bwagerayo amahoro nabwo bwashyizwemo imbaraga. Nyuma y'izo ngamba imibare ya polisi y'u Rwanda yerekana ko mu myaka 5 ishize impanuka zo mu muhanda zagabanutseho hafi 40%. Iyi mpanuka yo kuwa kabiri yongeye kwibutsa zimwe mu zishe abantu benshi mu myaka 10 ishize. Hano ku Gika TV Rwanda twabateguriye zimwe mu mpanuka zibukwa cyane mu mibare bitewe n'uburyo zagiye zihitana abantu benshi. Aha turaza kwifashisha imibare itangazwa na polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Tubahaye ikaze. Muri Nyakanga 2024 impanuka y'imodoka ya Toyota Hiace itwara abagenzi yahitanye abantu 15 mu Ndakemwa. Aha ni mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo. Mu Kwakira 2016 ikamyo yagonganye n'imodoka itwaye abagenzi 28 ya Orizo Express imusambira mu karere ka Kamonyi. 11 bahise bahasiga ubuzima. Muri Gicurasi 2017 imodoka ya kompanyi ya Kigali Safari yagonganye n'ikamyo ku musozi wa Shyorongi hafi y'Ikigali irabiranduka igera mu kabandi, abantu 15 bahise bapfa. Muri Nyakanga 2019 imodoka ya Toyota Coaster itwara abagenzi yakoze impanuka mu murenge wa Bwishyura i Karongi, irenga umuhanda igwa kure yawo yica abantu 11. Muri Gashyantare 2022 imodoka yikoreye ibiti yagonganye n'izindi mu muhanda uva Kigali werekeza i Muhanga, hapfa abantu 7, hakomeretse abagera ku 10. Mu Kwakira 2022 ikamyo yo mu bwoko bwa Howo yamanukaga ahazwi nko kuri Yamaha ku Muhima muri Kigali yishe abantu 6 barimo wari uyitwaye n'abanyamaguru 5. Niyo yaherukaga kwica abantu benshi icyarimwe mu Rwanda. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 mu karere ka Rulindo umurenge wa Rusiga habereye impanuka ikomeye cyane aho imodoka yari itwaye abagenzi barenga 50 yarengaga umuhanda ikagwa munsi yayo. Iyo modoka yari ya Kompanyi International Agency. Iyo modoka yaje guhitana abagenzi 20 mu bari bayirimo, abandi bakomereka ku buryo bukomeye. Iyo mpanuka ikaba ari yo mu mpanuka kugeza ubu ngubu imaze kuba mu Rwanda igahitana abantu benshi. Nk'uko ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda
ibitangaza. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu byegeranyo nk'ibi ngibi. Nteguye iki kiganiro nafatanije na Omega Boy. Turabashimiye cyane. Hasta la vista.